Nok ya. Bocah yang lindur apa sih? Gembleng temen si Nok siraku. Tobat Nok Bayawati. Anak batu eta. Ya mau nih sira berwe dewe kan tanah bature. Apa kaya kene terasane wong demen gunung. Yen awan selalu kebayang. Yen bengi selalu keimpi wong ayu. Anak paribasane no. Toya mijil saking kuping hari wong demen rasa kelopokan. Bocahku bener beli sia kayak konon. Beli bener kono. Yen mangan kakang beli gelem turu, yen turu kakang beli gelem mangan wong ayu. Nyata, nyata. Iya iya. Error kono, bocahku error kono. Bocahku wis beli jelas kayak konon. Anak paribasane maning Paribasa Bayawati. maning. Apa temen wang salane ya. Undung-undung ning seruwot. Lamun beli kelakon maya blai. Bayawati. Kakaknya teman saya. Eling Surya Jatuh. Bene jatuh-atuh wong ayu. Apa itu? Rasa rindu sukule sejero kalbu. Anak gue apa itu? Rasa cinta lantara sering kulitna. Rentege ngati ora bisa dibohongi. Ake wong wadon ora bakal salah pilih. Bocah punang apa? Nun anak gua bergot. Aduh senok kakangku sekian demen. Aduh wong ayu kakang rasa kangen. Ning pribasane mangan gedang buang kulit. Tak kadang-kadang awit senok masih cilik. Anak gue waikot, 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 anak gue waikot. Oh ayu, rupanya segar kedaton, bisa pasti dan direbut kasih. Wow. Eling nang. Ayu aja lo gampang ketua. Kakaknya demen pengen sampai kelakon. Sampai rasane wong demen mengkene temen rasane. Aduh senok. La ilaha illallah Surya Jati. Isin anak putune bapak daska isin. Ambung gak su ambung. Loh. Ilaha illallah. Kayak demenane bocah kien ka zaman sakien ka. Yu pada cipokan yu. Ada kurang ajar siraku Surya Jati. Wong tua kini. Surya Jati. Sadarkan nang eling nang duh. Kelemah baik. Aduh senok kakangku sekian demen. Aduh wong ayu kakang ngerasa kangen. Ning pribasane mangan gedang buang kulit mama habis. Tak kadang-kadang mama ambil lawit senok masih cilik mama ambil. Bari goyang mama ambil, bari goyang. Iya. Ngisi-ngisi akan bocahku ya. Mama ambil terus. Rupanya segar kedaton. Wis pasti jadi rebu
utane wong bocah lagi lekas ngapa rane megoni wong ayu aja lo gampang ketua kakang demen pengen sampai kelakon nembe kerasa wong demen bangketen semen rasane aduh seno La ilaha illallah. anak gue wegot anak gue wegot anak gue wegot anak gue wegot Abah, anak gue wegot anak gue begot Kakan putune Bapak Daska. anak gue begot Nih. anak gue begot anak gue begot bocah Anak api putune Bapak Bapak Daska. Daska. sampai duit begot Putune Bapak Daska. begot Anak kita putune apa Bapak begot Daska. anak gue ayo Putune terus Bapak Daska. begot Wis. aku sapain ya begot mama ocan mama ocan begot mama ocan begot mama ocan 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 la ilah lo mama ocan di gua mene lemah apa aja mana-mana pe matanya kunong rongo kena Wong lagi dibeluk. lemah apa rasa rindu Tua ditabok di baik. Serokan rasa cinta lantaran seri kulitnya rasa kengati ora bisa dibohongi ake wong wadon ora bakal salah pilih